Can I get up? Can I get up? Yeah, man. Yeah. Whoop. We need yoga, man. Yeah. Whoop. Turabigira byinshi cyane. Woo! Yeah, man. Yeah. Bo arakabibona n'umuntu ukomeza. Yeah. Musiri Champion TV. You are my champion. Chuti bagenzi muriko murakurikirana televiziyo Musiri Champion TV ijwi ry'abagendana ubumuga turabandikije. No munsi udasanzwe muri Musiri Champion TV kuko turi kumwe n'abatumire murababona ingene basa murabona ingene bambaye eka no munsi by'ukuri namwe muraza kwibonera namwe muraza kubyibonera ariko imbere yuko dutangura reka maze ndababarire yuko kuri mikoro muri kumwe na Cishahayo Emmanuel ari wasanzwe akora ngaha kuri Musiri Champion TV tukaba turi kumwe n'uwundi mufasoni hano arashobora kubibwira wenyene. Murakoze cyane murumva nkuko turi kumwe uno munsi turi babiri si mwari mumenyereye kuba ndi cenyene uno munsi tuko dukora turi babiri nkabibutsa neza yuko inyuma ya kamera hariho Sami cyagihanganye musanzwe mumenyereye yamarika arabakorera ibintu by'amavuta. Uno munsi rero reka duhere ku batumire bacu babanze batwidondore ni bande baje bavahe reka duhere kuri uyu kugira tugende ku murongo ku rutonde. Murakoze cyane amagambo kanya kwa nasorti mote kubesha kugenda tini nasoro wibanye n'umugangora n'umuhanzi artiste umuririmbyi aririmba nkaka ngera nkanavuza n'umugisha bishobora murakoze hanyuma namwe. Yes, big up and big up so much time. This is Yoga Man. Jenny to a Yoga Man. It's not very cool. It's not that you have to be Umunsi mukuru neza cyane. Fete Gerard. Okay. Yeah, amagaba n'umucuraranzi nk'uko mubibona musician. Reggae man. Musician kusanzwe ni reggae. Kuko mbonye ko bibaza ucubona nyene cyo mbona Tushobora kunyita ko cegira hip hop oya biraboneka yuko ufise icuri kurafana na kitatoshe urayibona turabona ko ufise icufana na Lakidube ibintu muri yo wabitowe ya nkaba ndi hano rero muri bandinge hano muri Musiri Champion TV yego ndashimye cyane kandi no kuba ndi hano. Murakoze cyane namwe kwita mu butumire. Jenny niyo Rafael umuhanzi kandi bamenyesha abandi kuri mu ijambo rimwe urigisha abandi kuririmba kuva kera neza cyane. Bantu muri kumatwumviriza hariho abantu benshi bamba bavuga yuko abamugaye ataco bashoboye. Icyo byo byama byavutswe mwama mwabyumvise. Akarero kambere umufasone turi kumwe afise ubumuga bwo kutabona neza mugabo nta kimubuza yuko akazi akarangura neza. Muraza kuvyumva na wene ingene aza kubaza ibibazo kuko muraza kuvyumva none murabona aba babiri murabona neza yuko basanzwe bagendana ubumuga mugabo ndazi yuko baza kuduhonja akantu kameze neza muca mwumva yuko bwa bundi n'abagendana ubumuga nibihangaye nuko gusa ngira ngo bamwe banyegejwe none mushobora kutubarira neza Yoga Man bari bakujeko kwanza kubiririmba kwise Yoga Man yagiye Yoga Man no ame yoga myself ahora ngira practice ya yoga ya kufangira moto naragira yoga narashobora abo babibuka mu long time hariho udesana rimwe bitaga Tarzan. Bakunze tubona muri televiziyo y'Uburundi
ari tarisa ndashobora gusimba ku biti nk'inkende ntukoroke yasinkoroke ndashobora yoga mani ndashobora gushira ngaha anya kano tuvuge nk'ibase ingano kugungu ndashobora kuyinjira nkayikwiza yoga mani ndashobora kugira yoga meditation you know yoga meditation ngabo ndiko ndagira meditation yaje nk'ukuntu esprit yaje ko nemera kona ndashobora kugira ndashobora kuba ndi hano mugabo ndahana kandi ndashobora kuza muri wewe ndashobora nk'ubu kihindura jewe ugasanga ibyo ndiko ndavuga ni wewe yes ndagira meditation you know jam meditation mugabo muri yoga yoga man ndashobora no kugira ibintu nkafata umucanga ukawucanira ku biganza byanje bati ntushi sinje nuko tutayitishyo yumva rero ibyo byose byavuye muri yoga igihe ikuntu ibyo naho uragira ndashobora kugira yoga zimwe zo nyina amaguru umubiri wose nkawo n'inzoka ariko tutagiye kure sinzi ko gukora ga turi muri doze ariko ngo hari agateste gatoya uge nkonye ni panaro uwo musango mengo n'ayandi niyo ndashobora ngo ikibanza cyuzuye ushobora kugira n'ibindi nyano mu biroso ukawuzingazinga ukawucana hari umuntu kera twaratubona agenda mu sashi ashobora kwinjira mu sashi bite nawe urashobora kubikora burya ijya ni ntuzenya yiwe ni trick yiwe afise niyo yoga yiwe afite kuba yoga ziri kwinshi ushobora gushika n'icumi cyane cyo nazingaye mugaje ngira yoga zitatu c'est sorte ya yoga zitatu yumva ariyo onye ya yoga sport nk'ibyo bintu byo gusimba kumanzenya ibiti urashobora kubishiranga bire nka 10 cyangwa nka bingahe nkasimbira ku kindi naguruka yumva ndaguruka nyene ntatamababa niyo yoga ya mbere yingira ni yoga sport yibyo onye byo ku gymnastic gymnastic ya yoga bo hachangira leo na yoga meditation ndagira meditation ndashobora meditation you know spiritually yoga spiritually ni mumpemu uko gusa tufuse mpemu cyane imwe twumva no kubarokore kuri rusenya ku madriza ariho abantu bafise mpemu so mpemu wanje rero bariko ndagira mpemu wanje meditation ya yoga iyo niyo yoga ya gatatu so iyo baci batangura kunyita yoga man naragikuranye ariko umengo n'izina ryanje urikisijana cyise nariswe n'abantu bari kusibabuze n'izina bwateba yoga mano people barakubonye ko nyine baravuga bati ibyo ni yoga man you know so bicha bigenda uko yoga man yavuye until now you can see I'm a yoga man meditation spiritually murakoze cyane kuko n'ubu nabona ko okay tabari nuko meze canke nibyo nambara canke ibyo nigobona tabari style gusa but it's who I am nico uri yes neza cyane naho urakoze cyane no munsi murumva yuko tuza kuganira byinshi cyane kandi turi kumwe n'abahinga reka tujye kwa Monsieur Raphael wewe turumva burya aha ukubona izabaye n'imigisha turumva bakuvuga yuko uri umuntu ufise agahogo keza uzi kuririmba neza kandi nivyo burya twabibonye mu tuntu wahejeje kutugirira ngaha burya twabonye yuko uri umuntu udasanzwe none ivyo bintu byo kuririmba wewe wabikuye he byakoje mu buti sigene byaje fakera cyane n'ikindi kare naraba TV nyene televiziyo abantu
nakunda umuririmbyi yitwa Arcade icyo sinari bwakize hanyuma mu nyuma septième rero nakijije ubwo naramukunda naririmbye partie imaze gukizwaho cyangwa ngiye kuririmba Imana nicyo gihe naciye nangura kugira nani kugenda muri eglise nangoye kugenda muri eglise rero natanguye kugira nani kuko ndibuka sinari bwabimenye mugana nangura kubijamo nibuka ikindi gihe icyo gihe gihe cyarabaye aho makabe kumusumbi wanje parce que ndibuka ko yuko nicaye gutya ndavuga ati no man you know akira aririmba bya sikwe but aravanga mugaje ngiye kukuririmba shaka kukuririmbira n'ijwi ryiza atari kubwanje but for you kubwawe n'ijwi ryiza Imana imbwira ati don't worry ndari guhaha kuva icyo gihe sinari bwafate na mikoro no muri repetition bambwiye ati gera hariya unyuze kuririmba yes niko bambwiye nkababara cyane kuko nabwira umwanya munini kuko nava ku ishuri ngenda muri repetition byo gufungura après-midi samedi sinari ndabizi kinangura rero kucaye gutyo uwo munsi rero niyo nari DJ nyene maze kumva iryo jambo ndaryoherwa cyane icyabaye si kindi wadutoza cyane watugije ama repetition acaragenda twese niwe twarabira niwe yari préférence kandi nziza vraiment ko yigenda aravuga ati uyu niwe mugacaragenda umunsi kurikira samedi batubwira ati ngumva tugire nyane turasenga kugira 30 minutes nyuma tutambure repetition si repetition mama garaba bandi baje muri baking kandi urazi ko aba babizi vraiment hajya wese mvuga ati biga ndababwira ati ngwino muririmbe hanyuma dukora repetition twataha kujya n'ubwataje bose baramba okay abati reka ngendere ndabugira iki iyo repetition rebwira wayi gutwe yari repetition y'amaboko kuko sinari nzi kuririmba nababwiye ati muriki byo mwakoze samedi yego reka tugire bijyanire nakoresha amaboko mugabo byamaye icigwa cyo kurondera ibyo nazi uwo mwanya nagiye muhira fata abana nangura kubikwa kubaririmbisha sinari nzi kwantura ngaho nakwita amaswata barara abana ntibabitaho ntabwo ati reka atabandi bataje umugaje n'umvise kwa riswata gutyo niko natanguye kwimenyereza yes kuko nushora kuvuka rimwe nyuma ugwe kukiye no train yourself ugumo training niugera kukiye se ni vyankiye ndagumye mbandanya sinababwiye ko yuko nyishika muri repetition bambwiye ngo ndaririmba narimba cyane itwi ryarasambirana icyumba cyose après bashambira none baravuga ati uririmba neza wari yaracitswe icyo gikorwa mbwiye turirimba neza pati uririmba cyane mugabo uririmba nabi kuko yambwiye uririmba cyane mugabo nabi ndavuga ati kasima kwambwiye akukana kuririmba nabi ivyo baratika na Jesse Nsisine ndacembana nubwo umuntu yomugira ikintu kimeze na muri tala ahubwo abambwiye ati duka gucika intege n'ibibaho découragement non j'avance parce que je vois si tu n'as pas la vie udafise ahantu courage uracika intege bien sikwe mugaje nari fise ahantu dukondaje ico gihe kuva ico gihe nangura gukoresha repetition batangura kuduga ari ndi ndabikora sifate miko mugabo akaririmba neza uko nari kundi training muhira nkabikora ni secret place ahantu hatabona iki nkabandanya numvise nabandanya ndonda nabandanya gutyo byace birima kugira gute utangwa go training abandi ubu ni ngo nibyo ngira Kugendana baze akabazo gatoyi mugabo novuga ntikarumvikana mugendana ubumuga ubumuga nibwigeze buba intambani kuri mwebwe mu bintu bibiri mu kubikora canke mu byiyumvira okay merci urumva iki kibazo kiroroshye cyane kuko ndazi muri ivyo byose naciyemo ese nari nibuka nikiga muri primaire première ndayibuka bien nikingira gusa urabona gusa kumubona kigifira ko kumubona habaye kuko je sinavuga ko nasa n'abantu ahubwo abandi bo bambwira ko tudasa yusi biratandukanye wowe ntuvuga ko udasa n'abantu mugabo bavuga yuko mudasa kuko muhira aho naba ivyo ntabyo bambwiye je nibona wewe wabona kuri cyo kimwe nawe hanyuma
ugiye mu ishuri niyo wose ubibona ko yuko bari koragira nabi mugani byanteye kugira nabi byamaye kwa avance si kewe ari abantu baguma bamucukuza bijya navyo biragira nabi kipa bite mu bisuko wawe ukagatinde koma mugani bwo kugira ngo tiyo koma Imana yaramfashije ndibuka kubera ibyo bintu kuko sinambuka cyane bivanya inani nambuko nini y'ahantu rombo negerezwe gufata deplacement nibuka icyo gihe ngiyo ndagenda muri repetition naruhuka nka kane gatatu kandi aho hantu twabanye hari kure naho nararuhuka cyane nicara naruhuka kubera ikikuru amaguru muganga avuga ati no how ndiko ndadahara kome kuruta ku negerezwa kubandana parce que ukumeze nibisubira ngo nikumeze ndani umuntu wa vrai ateye ubwoba umuntu wa vrai si utubona ateye ubwoba vrai akora ibihambaye umuntu wa vrai uko uyu mubiri wotwesha tukaba limite n'umubiri muga ivyindani byose bikugira ati avance même si tu vois comme ça ubibona gutyo kuko ndibuka igihe kimwe nabwiye Imana how wandemye gutyo how kuko nguma numva azugira gute nibutse n'indirimbo nakomboje ivuga ibyo nyine ngano musinendirimbo ikindi oro nako tubiki nagashush oromba ari rom icyo gihe Imana kirambira bona richesse fils nuko nyine umeze ahubwo nibiguteye kuba dikufashe biguteye kubandana kuko kuba different n'ibisubizo ko gutogira ku kintu abandi bagize ushaka kukigera kandi no kugera kukirenza kuko iyo richesse ndetse no icyo kinera kimbi cendarem ndabat I know what I have ni naba natabuye neza mu ijambo rimwe yakubariye ko ukumeze nibwo butunzi bwawe cyane thanks bantu muri ko muradukurikirana murumva yuko turiko turabyigwa amajambo novuga nti aremereye amwe mu Giswahili bavuga bati mazito amajambo aremereye ari mu bwenge ari mu byicimviro donc bisigura ukwari muramubona ukwari ni ubutunzi musanzwe n'ubutunzi turabitahura neza cyane tukiringa nyine kwa Rafael yego nije kugendana arakomeye cyane nanje ndakubona kuraba nanje nakizubona uyu muntu nasanzwe umuntu abasumuga abari mugi wawe cyane umuntu ko ndazi yuko hari igihe cyo kwandika mu mutwe ngo ugaca uja nago ngo je ntaho nzoshika usibize nk'abandi kumva kuko je natangaye kandi n'abandi bibaza barabibona yego ikintu nomubwira ngiki uri kubavuga ivyo ceri imbere jana baje invest is the first contact muri ivyo bihe vy'amashure icyane kubandanya sikindi ntaho nubona kuko mu bisanzwe utari kurabona bishobora gushika sivyo bishobora gushika nta kintu magari kuco niha amwe n'Imana kashoboza muka ina determination nkaba ndayifise ihangira decision abanza ati where I go where I'm going dikonja kubera ikindi kondaje ni igishaka icyo cyose ni merci mezu ntabwo ikikomeye linda kuko indani ndahemera cyane kuko iyo umuntu ataryohewe niyo gutera kuryohe kuko indani ntaryohewe sindani si hanze ya kataswari kisura kwa karaswe kandi atari karaswe indani bitangurinda inside indani harakomeye cyane même si abantu bovuga ati ngo azogera nzohagira kuko ni Imana yavuze Imana yatuvuze ko ntaco bi Musiri Champion TV, you are my champion.